Ni don hang ni hapo nihu campus hakaba ka don ka jing itu kerpang ya kinong lekai jong ka jela jongi khamtam ki khlung khana be khana samla ki balawan ra nam ya ka jela hakiba hibentai ba pher ki jing lekai ba pher la pelong hang ni bo jela jongi ba sabar kumju ni pe ayu ni don hakani ayu ni i hang ni hapo jong ka jing alang bat ke ka bagi ki don ban ya sam bat ki bakum kinu ki khana kleyo ban ya shim benta but jing yo jing penitu nakaliang sorkar hani sing le don kat ru John Abraham ubadei aktor ba paunam jong Bollywood but ubadei ru utra jongka North East United Football Club bala wan shakani jela ban sedangi ke football academy hang ni rakjo ko por ban aiman sim ru ki khna le kai hakni ke jaka The Honourable Chief Minister, Mr. Conrad Sangma, who I also consider a very dear friend. And Conrad, thank you so much for the academy. This means a lot. This is going to be the first residential football academy in the Northeast, and we want the best talent from here to be in this academy. Why sport for you? Why sport? I love sport. What are you expecting from Meghalaya? The support, it's been fantastic. Really lovely. Thanks to the Honourable Chief Minister, Mr. Conrad Sangma. He's been fantastic. What's your quick message to the youth of Meghalaya? Exactly what our Chief Minister said. Support sport and go for sport. Thank you. Kerteng Jofi. Kerteng jonga Paul Dani Karmudai. Fio award yum nasi. Ngayo ya cash award but kumju ke scholarship ru. Ke display ni pilih karate ngalek kai karate. Ka scholarship yu atau batai yang kalong kum ni ka scholarship. Kani ke scholarship bang ngiyo subu ngilek kai ya ka national na ka state na ka international ngiyo ya ka taka award. Dah dia pada subu ngiyo kum tu man ubenai ngiyo te subu ngiyo khatsan hajar temut man ubenai hadu dakut snem ke ngiyo man ubenai khatsan hajar. Kebumut kata kamu pinyo nadu mentak sing nadu kan with effect from first nadu tarik April hadu April biang next year. Kamu bro sisnem pinyo mek khatsan hajar. Man ubenai. Oh kumta. Dia hatu kani kadang di sing bani ko pinyo kani. Kani ke scholarship kadang di ke first time jongi bangin hani Meghalaya kin makin ai ke cash award tangi layo na pasdang ru. Di episode nu pio ini ka award bahkan kudu pitrai kan yarap ini. Ni la yarap shibun ki jing don kam jongi kumha ki karate jongi ngi don kam ki gloves ki kits ki a bangin le kai te kala don kam la yo jing mentoi shibun dangi le la kai baru ngi don kam pisah khandiat kan so ting ki la yarap shibun Jadi TV nang le tidang pilih yo mentah ki pulih na. Na pulih kelas 12 ngasa asai nanti hasai STC Shillong. Aktihan nihu campus. Dengan kamu mau ni scholarship kamu kerja kapor kayu ban pulih pendak jing pulih ru. Saya kersan. Kumta kata. Dia agak kei hakan aku dur pati di UI ba kani ke sports. Kumakalong gain hapo jela mentak kala lesi kala pelilat dan dai juki. Ni kala shibun hakilat kala ke sport kala sedang kiu ke sport policy kala kiu palat mentak ciki sport players ru kala yo ke opportunity jong ki ba kila yo kat kalat kelenti bakin yo lek kai ba perform bakin kiu shajrong te banlong bankin kumta kai ban to ke message baby ko banai par ya ki fellow players ki ba lese ki ba pe ni video pe ga ku bo jo ki nam da ki no lek kai kita inspiring you ka message jonga ya ki sport person ki sport players te nga shu ong ba chase your dreams wat nam sange shiteng por pendap ya ki rukom ki dream jo pilong kumta te long hoi ta kumta ya hakna kudu bi thai kum kini ja program kan yarap ya ki kum players ka play shibun kilat klinti namar ba shwa ta kam judan kum kani te ki khna ru ki du jingkermen amar ka sports ka de ke ka ba long ka ba ha klam ka support kam tam financially te kan jinjari nong ilakad ba niat chkhmat te lingba kani ka policy ka badan menta kala plilat plilinti buni ki nong ilakai kala yarap i khna khamtame ki nong ilakai lele ka de min ka diet ki equipment te klam kanu support ngin mla ban thit ban penan kami kita te lingba kani pat ngiyo ban penan kam te ka plibun kilat klinti ngi
Kerja kapor ke jing ajing mut jong pi pan le se ya ki players ni kita ki kena ki bakwa ban le kan dik ba du jing kerman ken ya sila pano ka bang aku ahi ban ong nya bar khat ki men ki para lok para jor bar khat ba ngide bet ban ya chkhmat da long sabalong kumnur ngide bet ban ya chkhmat ngimde ban kenran din Ini minta ke air सरकार के आए का awal scholarship kalau pelajar pelmon monthly terus ke air berkaya ni ka busket ro kakas awal pada 10,000 na bata ka jing le ka jing bila anu la kajian nyu hi tinggi he fi yo medal kan tuli Artli. di hadu mental jing le ka nu ba bis dak le ka la yo kan tuli medal Hadu mentate Henry Santli la dan hi ha. jadi masa dah he fi ka banong you Kata te perkat dapat tempar. di perkat di plan benang le ka bet nya na buno Ha le kai dengan le kai bet. Ha. di para gi le ka ne men ta ko dina Em mi parar le kai dang sedang. bisa ko men le ka ne do mencuan ne tak mental le bi le ka Em ngala join du class 1 2018. ba hakanu kadur pi tharai bagi ni jing erap kum kabakum kan ni nakaleng sarkar kan long jing erap le se namda jong pi kum bahi ngasem ban namda jong ki khna le kai ru kan kalau dia rap ai besim sibun ni paro berkestori kun makin pak ni kap sport no kap tam ini la pak no kelas 1 te la ai jum toi hi la yo ai bersin ke award masa baru dia kan ni ke scholarship hakanu kadur pi tharai kan kersan kan jasi ni jing la ka jong ni kersan kan kutu ka jing thot ki ong ba menteri ba ki ai pelajar tu sunai kita sistem itu do jar absam ta san ta Tiga ke jing kami lenti jong pi le se nakaliang ka sarkar ne hakbai de ba sports department long kum kawai ni kita banong ban yarap ki khna hakbai de bat ka kumta kan bikin nangla ban jam sakmat kan kata kami la ka jong ki ke jing kami lenti jong pi Seperti jengi kelang ba jarap sarkar itu stop jengi itu kan seru iki ada MCM kelang belajar kan berak ya ka jemtoi lejong bat ya ka jelah beroi ke cai beri ngesep ti hakajuk jong pi ba kajuk mental le pi pe ka kam le ka ni jela ka hakanu kudur kala ka baide bat ka nong ka welfare nam ta juki nong le ka ke oh la faire bon fi por chui so masa jengi bodon ni ki berkhai khai am ta so asal gedong le tak football bi setiap bet kata he ni ki karet ni ki motor ni tiap re ti tang ki khun ta he dia asang mi ni ki kai ini jual kan suatu kelong ke klub baik football team basketball team kita hi gedon ya baide ba ka jing yarapan hakanu kudur jarap je nga long nakaliang sarkar ne ka jing yarap ken to ka por ka long unu ya fer amo por suatu bele duna fe jarap ni suatu to jarap re sedang him ta ni senam ta he si jarap tu long ka sim kan dia ki par mereka shan ki tiru long smart sting lang ta ya jarap ni bedan tak ki long ni kapit kia lang ki pa bo por suatu tu filai hi marwai tu filai hi wan hi tu ta ta klik tu la siu hi la pula Dengan ke jing ai jing mut jong pi le si kimi ki pa ki badan nang te ni ki badan ni ki khun jong ki badan sap le si tama ki ngom bam dan la ke ku bor jong pi dan jong pi ai ku war ki ta la se do ki badan lat se ki don hi ki ba yarap mo klase ku ngi hakarit karte tu don ba tek ka baduna tek di ikan ki sar tu ki yarap ki la besi ka bala ka e tu yarap he bon ki kena tu sar ne jiru bon ki masiu no ko bor tik ai ka bala tu bro ki celur ki ko si kiro kena makin celur ka de sport bagdan ki terus kan ka sap ka fong celur de kiro kena ba bakir kan nem do ji kan kan do ji kan untuk bagi lahi kinyo ba ka sistem kinyo sistem te mano bana kinyo ba kata kan kita ba kan tama kan sistem te subu dari bagi pep no te lasim sistem do kinyo su kan kecu te ngi hab de ban continue ban hab le ka be kan ya tiga mentalakan usnem fila le kai ngalakan do men swap na red te la laisnem yang dan te dia nga pep no arsenal te dia nga join bang Allah tipe pila juyo tinggung gini ki scholarship mencual ni gini ki jing tersan mencual ana sokar na kumno mencual tu ampa dia ora kadang ni sel beningkong nampa em pada labon sih em long kum ke scholarship kin kam de cash hai am tai sian hai Mahal ada ila ban lain kalau kerja kerjaan iru bat ko weiru long
lila ban kersan na yuru la dala ban le ban job kat Sabah nilai Pisau kumno apa ide berkani ke jingle sarkar mentah hang ni. Ni sutanat la dakile hok ya ka ki baki kena ki minat long baki ko ban le ya ka ya ki ba ki thang kan. Ngijios ngom baki ngijuong ki babun ki kena puli leni ki kena le kai. Ki juang ba ki dunai tak support ki dunai ke jing kersan. Om tang nak imlang salang ndai wat ru nakaliang sarkaru ndai haba long kumni Pisngo kumno pi kumno kumpi kumnong lekai. So man in haba yo ni haba le lekai. Ya haba dia berjing kersan berkiyo mentang. So man ni. Lada ke sarkar kala ban kersan baik kumni kala ban ai. Kalong ke iki ni ki kena ban pismat pisting lada ke sarkar kam ai ni kersan lang ki kena ro bapli baduk lekin yo ne ban le Sabar. Lada ka sarkar ka ai telong kini kat badon jaka ka bakam jangai ki yo jing kersan. Henry kumangi badung nginyo na da day ban lech jangai ngidam no ngikut no kalan namar sarkar kam pai khmat lang ban lang yiki baduk ba kin ai jing kersan lang lada ka sarkar ka ai jing kersan ki baduk te kilong ki ya ke ba ki kwa te long ngiyo lap ke ngili kimi pa kumno ya ban yo nam ki kon ngi stanat e ban pa ngi thrang hero ba kin ki kon ki jongi hang ni hari khasi jongi Ade Thomas Rong Thandu, ade unong ilekai jongga tradisional kungfu, adu senem khat kendai spa kendai pusan, badadu mentang ade 6 dan bagbel jongga kungfu, haka wing chun kungfu ade thad bagbel, haka Surin kungfu ade 6 dan mentau senem hingga nang supendap na po Bhutan. Kanungan nak kena jongpi ki bayo banwan bankirun san mentasni. Mentasni arpeu wengut ki kena hap ki bahap don ki bahapo jungi. Barok ka Meghalaya. Ati hakan udur pitharai kani ke jingle jok sarkar ni ke jingai jing ithu jok sarkar kumni kayarap lingba ki cash award bar ki scholarship hakata kaliang hakan udur pitharai kaniyarap ya ki kena lekai jongi ke. Jadi kalau long kebalang layarap bahapisi bon long hagipur jungi long ngim yo eru long habangi don kamen sim long nyinang don hadu mentah te long ki kena apat long ki yo ya kum kane kalat ka sarkar ka tindenti kimo long lada de ki kena ki ba don sisa kamen sim ban koi ha kathong kamut kilayo lat ba layo lat ba bat long kalau long kumban suong long bagi layarap yalade rengi mensua hadin bangi kika sarkar kalau persang ayangi kum gitu ki cash award mensua kaba lay hajar ar hajar khatsan spa bat hadin kata long ka ayangi ketukan nyo hajar san hajar lay hajar kum tu te long kaya per bahagi por jungi bat mentar long nade balong dang la balong kum peliare long nang kwa ai balong peliar kum baga sarkar ka ai mensim yakini ki kena jungi mentar kata ka jin yo i junga mentar ke lese balong no ka jungai mensim ni ka kubor jam mensim joki ya kita ki bakwa ban le kai ki badu jke men no bikim don jing kursan ese na yeng la ni nang imlang salang ke kubor joki ka na joki ka kajinya mensim jongai ya ki pra nong yele kai bat khamtam le ki kena sembla menta long kalong kumne long ba menta ka sarkar kala ai kum gane galan ne kum ga jing kerchan ya ki kamut bolong dada ki kwa ai ban yele kai long ki dei ban long yele kai bejman kapor bomdir ban pep mentau snem kilayo banwan komne komau snem banwan kija no kata komdei long kidei ban bu bet kata record jungki baki nang la susu ban long yo komta long kila ban poi ha ki level balong badang he long mensua da long ki kena jungi bale kim poi kita national game Asian game ki olympic long dei balong ki kwa kamen sim mendre long naying nasem long kimla ban ayo tementa ka sarkar ka long gawe ka chan ba ya ngikum kinong ile kai
ngalek kai hanadu Arzar Khatsan te mencha ngalek kai imis lenzamo ide no hikai jonga te mentapat ngalarung hasai te ngalayu ajing hikai na Isa Sunil te ajing kuble ru imis lenzamo be ila hikai yang hanadu mencha te ide ru idol jonga nga inspire bhayanga te ajing kuble I kawai te tristom be ha ka jing kuble ne ha ka ajing lek kai ru te ada thaj ru te nai kumtam ha ka game te persang baik bankiu sekarang te lembah kajing nyerap jong government le mentai la yo hambun sisu menta ba phio e kani phis ngo kum ne so kenan la yo kenan kalat ka ai la chiun wa ingi bangin e kai sisu sekarang te nga expect bakin ai kam ha sisu ngon marba kabun ka game kalinti badang waningi jadi bidai puli ba rut ha ya teng like class train Hey, school hai. School Kenton Masate o Emroy. Biru. Ngang kelas 12 po Providence School. Telimba ka school nga nang ki limba ka school hikai karatit. Kerteng Bhawan Chwadame lingdam moplang. Telit school hai. Ngalit school St Anthony's High Secondary School. Hi. Nga kerteng I Piban Lai lana ratang ni ngalit school ha St Dominic. Ka kerteng jonga di Senior Rose nang sien, jangan school hataya St Joseph Bentor. Itu khaniat phio yu mentas ni. Kabang ayo menta kasini di ka scholarship bat ba ka cash award ya bentakan ni ka mangalit India Open International Karate Championship bang ayo silver. Oh wow, congratulations. Yes. Piban? Juga ka scholarship hi. Kumda, kali keju ke game begini dia kan. Yang kani ka Kenenjuku National. Oh, okay Piban. Lalu ketika ju ni scholarship jang Kenenjuku bang ayo gul ha ka kata. To Kila juyon em kum kini kijat scholarship kini nadu musha hadu menta. Nei kibalong na nang kan. Kibalong kinja scholarship te ngampat ju yo ma tambah like kibang alit tournament ai kum tu bagi I cash award bang job medal te hot macam. Ye pipa? First time. First time. First time. Dia so kum no menta singi bayo ni. Sukman ma. Dan dangilet ru ngim so benut bang ilayo. Kalau muka jingara pen ban siang ki bahiyang basam menong pelut email pa kum tu te kalau ki kene ngila le kai bha ngila tu ki kila pendap te in return ngila medal ngila ban siu kelab yang kenya ki ka jing trish tom jeng email pa tak dia haba pek kum ni kani kala long kuman suang no ni along no kuma kala siu pi man u benai kalong ketulap pen ban ha pi bisno kum no ba menta ni ba ki le kai lo dang dik siu bening kong Menta pilih kar tat pio jeng siu artat. Apart from cash ruwa bekiwe pio jeng siu artat pio semua kumno menta. First and foremost like pisah te kemen hi kalau kum kajing Arab ke te like nomor kum ngarong kuat hi bal like sports as well as studies ban continue lang haju ko porte like bal nakalyang ka sports bakal yarap pen ban kumne bat ka pisah pilanya te like kalau kajing kemen kanya nomor ba balai kani jing kuliah like balai banda he ban yo ka kam ga ke ban yo jing siu jing sap te kumni hi ba ya ka jing la kai ru ba yo ban jing siu jing sap te kat no so ka jing so kemen tak kini ban kabam nang ang bang kum ju ai to ti menta ke thong jo pi ke ambition jong pi lani ka da ka plan jo pi nang ni shakhmat kum ki players kum player jong balik karate te ke gol jong menta te de ban job kat kini ki tournament bangalet chabar ki nationals north east at least ka state ru like every time bangalet ba ngan job medal and banganu one fight te kumnu ban le kata pada ngap lekai bha minot bha training bha and then as well as studies tu banum neglect artat ban like mde ban skill tangka jing pule la mde ban skill tangka sports ban long there's a balance in life with studies and sports tak kini ban hari ta kuju hi ngaru aku aban kiu kaju ya ka kot bat kaju ka jing dia ka gen balong kaju bat bang kadi scholarship aku men ngayo yarap email pangi te ngai kulit hi email babala pha yang ana dong sedang red be ino hikai jongai ba hikai yang kamtam ni ya ipa jongai ba tristam ban pha yang ni ban pelut pensan yang ama tak Ipan simple ngala aku aban ni aku
Kau benih bahan. Lihat Kau kemen ya ime pa. Tapi ngidon hang ni bat kini ki kena bing layo song shibun baki ki yo ban yathu bat lingba kini ki cash award bat kumju ki scholarship baki ki layo nakalang sarkar angis kham kan long ka jing yarap namta jong phi bat ru kumju ka yeng kasam khamtam ni le ya ka lawai ka jong phi khabai de bat ka jing le ka ka jong phi mo te ngingis kham bakani ka jing le jong sarkar kanum kut no tang hang ni tenre kan long ru kanang ye beteng kan long ru kum ka jing ai mensim namta jong ki khna le kai baro hani ka jala. Dari Fernand Rani tentang Fufran Media, Kulish Bun.